Namar ke jingla ban pentre kambha bat penyat bet jaga skim Jal Jeevan Mission lane JJM kilai tili kisnong na West Kasil District kata kanong sopian ti saw kelem bat saw telang kilayo pedang ya Jal Mahotsab Award arjar arpunrio balasam daga Presiden keri India hanong ba Delhi halor kene ke jingyo kusnam la penlong ya jingya keren bat kilat patai kubor ha office u executive engineer ke PHE Nongstown Division ha kene ke jingelang la don langru ba telang harubon Executive Engineer ketenat PHE, ringkat bot ubak Royal CM, Junior Engineer, lembat QAQ Officer, lembat kinong mikmat ni kisnong ki balik pediang ya kanega kusnam, bagan top yubak Sirian Walang, sodar kisnong nong sopian, kakong Memorial CM, FTK, nati saw kelem, bot ubak Aya Kolos, Ramri, sodar kisnong saw telang. U Executive Engineer ketenat, habaya keren bat kilat patai kubor, ulapan pau baka jingyo ya kanega kusnam, naka Presiden keri India, kalalong ka jing sarong ka bakraw tang gine kisnong henry ka district hi barok away ulopan shairu ki sinjam bat kilat kilinti bakatanat PHE kalashim ban pentre kambhai ka Jal Jeevan Mission ha kini kisnong kadbai kinong yalam na kitegi laitri kisnong kilapan pau ka jing snowkumen halor ka jing yo jing itu na ka sarkar India bat kilong baka Jal Jeevan Mission kalawan ra ka jing kala ha ka jing em jing ginong snong da ka bapan yo di bakhoj shaki ying kisem kila airu ka kubor shki weipat kisnong bakin ya shimbenta bari trelang bar kiskim sorkar kanang bakan wanra ka jingroy ha kisnong gitaw jungki light di kisnong balayo yakni award kaba na Delhi kila punong na ban celebrate yakni ka Jal Mahotsab program kila punong yakni award kila punong ni celebration hakaba naka baru jangbar orkestra dan Meghalaya ru kila nominate Bun Kisnong hakaba light di Kisnong na po West Kasil Hills kila Shahjit mat kila award na Delhi hakaba kinet kala ilishimya ka award te hakbay day kita kila kilinti baka sarkar kala te nabanta JJM hi bun ba ki activities ne bun ba ki jingyara bakala ay hakbay day baka JJM amday tamban aya ko andre kini awareness program ki awareness program ki punjat ha kini habay day balki IEC activities kumanta ki awareness program bag hikay kinong songsno bakin dan kata sense of ownership bakin nang ban it ban bulong yak to ka scheme babawan saki akaba kini ki GE ringkat bakini ki DPMU team jungi ki julet sesno ban hikay sapang bakil na po alap lo ngilay ban ay jing hikay hakabay di ban test ya ko hakabag ni ajit sangut ki kentay na kaway man kaway ka koy kasno ni ajit hikay bakin test ya ko pina test ki tinang ta kibon bahas ki ki program kum kini ki mo ki jing kabaki DPMU ki involved kum kini ki street play kum kini ki drawing competition te nang tapat man la kapor mo ngini aga kita ki gram sabha meeting ru man kapor ni panglong hakababan pin rung ha hakili nong song sinong sa phang ka jington kam kumlu ban penne yak talong ko namar kani kade ka bai ka ba kongsan e menta ka ba teng-tenga ngas ngo ka PHE hi kan deko lada kisnong kimdan talong na malalakim dan talong nangi nginyalit ay pipe na ay top kan naman to pihak bandon yak talong te mangingin sa dek ban penpoy yak to sa kasnong jongki ding ba kini ki top ki pipe te nang ta kadaw kata kali gaway ka bing stress ba man kisnong mo pihak sinkya ba ya kata kum naman penne naka West Kasil District mantang ada 89% nila ada kijing ni bun kijing mo kibun kijing kidong ba to kum kubaning kong namal ba naikan kamtam West Kasil District te kala he pla kene jurisdiction mo te kisnong lu matai pitik kibun ba kisnong ki ba cengai ki ba empat don surok ki ba connectivity mo ki ang road connectivity na mobile connectivity ru kidang jenjara te kum kitu ki GE dungi kisam jing ban monitor ban supervise gitu namar ba long fisotu mo habaka communication ka deko
kibun ke kijing hanta timut hazaka pakandek kam kloy ka slam na bandek na marbam ya biang ka communication te kita kijing nang ta kijing di kibun hi ba at pat teng mo ki kontraktor ki kontraktor ki dan ki ba kham ya bampor ban ya sedang banyak ya kakam te kijing di kibun mo Kong siap na kalian jungi di live snow di saudara Musau ma saudara Sopian bat penjuru ikong pada live snow ikong siap pau di sungu ikong office PhD in Stone Western District kabahak tak por da Tristan ma temitaru Indonesia Thailand karburan ibala Tristan ibala yarap sisana konta kabesir jungi kabar ya isar sabong bat ya IGI jungi baru yang ibala yarap siapa lesi kan ka kampuram kanam kapa sinam jungi lai ni sinam jungi yo lu kadeli bar di presiden jungi ya aku beliau ke hat office tam ya chief engineer badal ke klik hadu banyak poi hadu hiru kadai ke tinggal nanti kadai ke tinggal pun banyak poi suku saja hiru tega kubar kaba nakaliang jangan lah kum surasno mana sopian te sahabat aku beli kong pak itu orang pak yang sangat tahu baik ketika mana ketika yang jadi kesian berat pak habe dari bat kena kumbang de hasil tahu te kata hi kabar pak kabar misi orang orang pada debat aku beli nang taruh konduru kapor nang sahabat ai kah kubor hati weru pada sana pada tahu kisah senang saudara semua Kepala terista melabat sengi wala tak poi hata kedan kamper kambele marba idon kan ikut kakum kinong sarai senang tahu kami tereh kerpat di pai baru barbal bakan ai tin terelang nama tu syai ba kano senang ko bam ai tin terelang ke sistem hana ta jumi kini lam senang habe dari bat kabit kabiang hag barok development kerpang ha ka umbang undik takon tai namarangi hak banikong ni ale connection lang na puno spung kata ngat lai tulis kanong spung kadang pasang soknya kanong dap te kemba ong engineer jungi bisa jungi pada sedep kereta kam te ba kisno ya ai ketemu tingin yo tong te ka sobe lawan tenung tu pede ngiyo ya kawa ke jaka ka bang hap te ku masilak ya jaka tinggal te dia jaka te upat jile nanta undap tada undap ni kenduk ya IGI bat pingkat i sa sebong ma jenis sebong beri engineer tu kanong supaya tu puat di yarap menghijan kilometer upat menpoi penjelek connection kok tong ketep ba kasinong kalabu mau koples jadi untuk pada nak kali koples kadang tang ka filter kamu kan ketep tinggi ngong le alum ka dorban le alum ka isi komite dikirang ba ba jumut kipai ba jumut bang ba ini senah hindo ya top nama ladang itu tang ka filter klep ketep kipai ba kinulung jadi pada ini senah ketep ka jumut ka tanya kayak ada yang belas naik katop nilai connection baper haki dong. Jadi dong ki ngula menlen ong wan wa balai la poi ni kadang kita kirim punya om. Radu mentah kadang kirim kalau ba. Kat kum ke sobe kum ong saudara so mene kemutek teng ke pangat hatusna bawan sobe. Te idon ki jakaba kat kum ke jik thauru ne kadang ke jik thur te kum ya. Ande kat kum ke keren of engineer bat engineer jungi bisa telang karbon long ba kita ke bang tempat dikenal mentangin pun dikenal no ba itu kidai ban yo no mar boleh kalang kalau ba nyaman sumber nak tahu nanti ke bakadu kalau ba kipai ba hadin banim dan mestero nim dan nak kali ni wis kamla ai lu kas keburu ke mata kita tegelum no nak kalian kasinong ini ya lu bisa sampai tengkasi melamunai ba jangan kepisah itu mestero ba barak kami jadi pisah ni ai mestero nang nakatu kapisahin nilai maintenance bat kadoro kapor ba ban sutulap ya toy musturo murah bisa nilai kuno kadon kapor ban hapan kalian ru nagi video ki SSD ban ai kalian ni ban sutulap ya toy murah jika ai bangi sultanat kalau ba hapa posnang ka konsan kedai kecil tren ada don kecil tren atrai kecil nila kerpat ya barok isna bosa kecil aju ni berak kawan belum no ni dai ban ai kecil terlang hak opres la kalau hak beci la kalau hablak la kalau gede buat man
Ri mentang i kumbaong isar menit mentah kalau teka last generation ini balada nim sutu mentah kejengker tukum ya kejela jungi ya keri jungi kam de sto tekni la da kum kino sensar chino sensar tau la da nim ai ka awanas ka baklan ka bakura ki pai ba so sino bentingkai manopat bentingkai tangkum tahi ku isu Jadi baka umpam umbi posnong jungi dia hal mentah mesti lonjeng ki ladon ki jok lor baro lalu bagi layo ban hendap dia akan bersim JJM lalu kasem arja pulai wala habdeng syukur kicing ka ba komisionong ya kendo nai nilala ban penjo ya ilongjeng kilong sem komisionong lalu di school di akan wadi di community hall di yang mani di se pidangdon sekumba katu kami kilongjeng di bom la banyo di mentah nama di timyo syu yang sobe ka bamswa di daka jingus tu jimur lang bagi upes di dalam tempat lalu noi kini kilongjeng di dalam temai di dalam mijeng temai ba naga yang jong upes so kini sikia ban penpoi lang di pad na kumta ini kijing ban temai nama kiru kiyo ya itu kumba bumi kumba tiba ya yo kata ketika jimur tahu jimur kumpa Mausan kalong ba pila ay yaki training bangin tes ya ka yaki tiar bang tes ka tenga ngade ka iwe kuntai belas jet naga PWSC bangin tes ya ka haman na kapor ni siya tes be dia ka ha license na sausin ha sisnem te ngilap ba lomba kecing ai kai jumpa office layo sibun kiji mentoy bangiyo ban tes ban penting kena bahaya ka undi bangilayo ban tes kalong ka bakhuy ka ba ngin kungkin sosnong ngila ken ban sungsungan bangindi ban bener kam ya ka undi te ni kungki nong tes ni check ini tes bed barabor yaki report bangilayo ban tes ru ni chat pa sa office nanta ni chat pa ru syaga PWSC but ya ka ka bangi nilayo ban tes kiro ki hun ya ka ba nilayo ban pedi ya ka result te ka jingkwa jong ngaso ban kebetulan ya kiwe kino sunong ba nginlong kinuksa ya kiwe pa ba kuno kiwe pat kin simpia ken ya kane kenang ba kin snusngan ka ba pendon kam ya ka umbang undi nama kenang makin nongdon kino kinyang jepang ka umbang undi ka bangi ni pendon kam ya ka